Kasang Nasional Neutral Peoples kalau buat jekli bacanu ki hospital kibrat kitar barok ada yang berada dapat kam haju semari bapang covid. Ya kini labu jekli du presiden kasang ba David Molong ada yang gelidap wan jurep ya jaka berat jebok keberan hamarten. Haju polo ongru ba kasang kalap gajing tangi kitar berat kam na hospital kam setiap ihun nomor 4 klem Inggris satia. Nolor kata ru ngikak bengkeli ba ya kami municipal ki dispose kumno ya kini ki biomedical waste ka ba kiyo na ki hostel ba fair but nolor ru ya kani ki covid waste ka bamentahi ka badan sei kalek bana ei kalek kadan hano ka jigo kadan ka record kadan hei ka ba kalek kumno ki incinerate kumno hande kumbang ilalap atukan e benai ba kidan ki PPE suit ka ba kilabret pathar keleng-keleng bar kaju rekam ru ki ba handle ya kani ka biomedical waste hei ki PPE julki saya kini ki 3 layer mask dan ki covid mask ka baki pendengkam National Neutral People ngaku presiden Pak David Molong te habang ilaiwan bentik ni jeka ilalap babun bah ki ai kendon ka baki kham yebut bat kila yajlaj naka te habakum kan ke pandemic ka bamenta te ngidon kam ha bentik bahai ka kwak khia jing kibreu kham tamru bentik ru ya ka environment act ha ju ka po te henry habang iwan pek pada ngilap ba akon ikam bot kondon ka mention how section how 1986 section clause number 25 and 6 ha ka ba state ba kano ka biomedical waste ki di ban incinerate lani ya ka ba kin pendon kam da to cliff bat ka ban thang kini biomedical waste hadu ka khat as 4 degree celsius henry lada habang ikli pada katukat ni kiba simkhia banpek kan ka biomedical waste kuma ong mene khandai bijim step kiwan thang Henry Henry labang iwan pek pada kibun bah kibilor ki biomedical waste ki plastik yellow plastik ke baki kibu ya ki bapon na baper ki hospital pharmacy clinic etc. Henry babun ngipek baki kam inglut Henry ban pen inglut ikini dan kam minimum kat as 4 degree celsius kawai ka pangru ngipek bak kum hane hajan kadon ka jeka odok ki kadang jan ha ka bakani ka poi ki public consume mentah nak kalau eru kalau abad infect nimla bantik nai kata kadon ka ban kata ya ka health jeng kibri borok kawahi